Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka kong Angela rengat ne kesngi kala beteng ya kejingwan syong jongka hakerdap ka sekretariat bandawa na kesorkar ban pelajno ya kepisa jong ki bah. Ha kani kesngi haswa ba ka kong Angela kan puai ha kani ka jaka dipulit kelawan bandiang lupa ha kani ka jaka bat klem ailat ya ka kong Angela bakan syong. Kani kejing bam ailat jong ki pulit harangkat bat kabor distrik kala penlong ya ka kong Angela ban beteng ya kejing ya ki jongka da kabayat ha surok. Kadairu ha kanihi kasngi ba kesorkar kelakot ya keren ya kakong Angela rengat ha additional secretariat ban ya keren bat u principal secretary katanat level u GHP Raju. Bat ha kani kejing ya kendu na kaliang jongka kenhun jongka kong Angela rengat kala aipor ya kesorkar bahkan penbiang ya kejing don kambaro haswa ban rakhe ya kasngi lajlo jongka ri India dongin nyasngap ya kejing keren jongki nongelam jong kani ka kenhun. But GHP Raju badai Principal Secretary ng Kaliba. But balay niya doon kumdikan po na makitip katupa jingkular ban ay sa mga sinam. Kita doon kini ki kategori. Kaliba domestic workers, taxi drivers, mo ki daily wages. Kinyawan ng tagas ni na malapag kanya friend. Halor katupa Kroll, mo Chief Minister's Relief Against Wage Loss na sinam. Bat ketua kawasan hajar dewan perwakilan KPACW. Kumakitip ni siyang babun bahaki irregularities bukit kami yo dia. Hadu mentang, ang mentan basang hamtur dang wan ki SMS ba sampai dua alus mintai. Ti ngina ayo iru ya ketua press statement dong di Raju bat mentas ni ru bersang ban verify dak tadi kunju ni kumba verify menen seperti di press. Bat ngiti ni ban betnya. Ba katu kajing syam jongi mo baki claim bala bun silak tam ki ong la transfer katu ka akuai spa nrengi ong kadon kam kenja verification sa sisir namar bun ki kempat yo mo bat kajing syap ting jongi kalong kumne baka sarkar ka ong bakala pelat ding lai ku tam labta ka krol saki banks Kakamram jaka bank kadai bakin pelat caki beneficiary. Menta la si sempam. Kakajing sisa kade bendan ke proper monitoring ngadu mesin senam. Baka sarkar kan pan naki bank proper list yanu kila pelat yanu kimpat pelat. Ban pensisa yakini. Om bakin cukup tang kertang gibrio pelat. Namar ba kumno jinggun ti bakal tak yo baka aku ispa. Kajing keli kakajing septin jadi kolong. Bakala akan dan kajing set dan kami kapita pet ba nakita bro parking of money mo parking of funds laju don bro kiwi department senior asno shit park di depan di bank himpak kapisa jing sisnam ti pila kan ko kai kajing yo nong ya no susu ane te ngilaya roin tas ni ba nakaliba department kimde ban superiang ni report kalayo na bank Jadi ban sisa bang. Dikti selak tambah ong kalau ayo kan ka aku ispa. Kidon gitu kiba ong baki yo atang hiu sta lan ya apa. Ya katu kini kidon kalis lai haja lai haja saumut kibre. Ki ong bakin verify across 7 districts. Ya kat lai kali ki bank. Ban kali balai kadang takut kan kita. Lada hila akan transfer hiu sta. Dan ya kat tau sta. Akan urusan from yachu balai. Bat ngina bu tarik ya kani. Mangka ban di sisa ka supra ban sei ka data. Tikini ruki ong kin budin. Bat kin pan na ka bank hapok kani ka tiyau hi ka dipa. Balai. Kai ka ta ka jing e. Mangka sisu Madul mapi kibre ki kan yo even check ya kala ya la kertang du mungkin snang. Kadu ngina pelat kat ba mangi ka API. Mentar sarkar ka ong hana baki hapan check kertang. Pingi bo jing kligin check na ai. Check pang maka API do ni. Jing sisa ka sarkar nadu last year ni. Kalau ada benda kerja portal tu. No? Babu ki kertang kibre automatically dalam di kita monitor hi. Kita check. Ndeng, kita check la yo ban have grievance na ka complain. Ban pau ba em kom dei bakla ka surname ne bakla phone number ne bakla ka taka amount. Ndeng, nama ka sam le information nam. Akan ton gini ki problem. Simenta kila akular bakin pen naik kata kawai ka portal. Kaban
Bulat ya kita kerteng do kibreo kibade ban yo ya kan ni sedon ba kinele ekta kamplor desa kawai ru ni amba ya kata kepisah akan dipajang kita selai ko hajartam selai ko hajartam kibreo kimpat transfer AA ya kata ru si am kapitwa banlet physical verification si am bakidon tang san phongot AA ki level officer kiba spread out across districts. Tinggi ni am hakwa dan kita dan di brief lagi batrai di balak balik nak physical verification nama kita banyak snok tilang bagi snong mo ban verify kini kenang kila ban transfer no tak bisa. Ti EI dah yang hana bagi bun kam pala bat bun nak kila COVID duty tinggi am kani kalau COVID duty ni insya-Allah mak ni bisa lihat mensua kung kapag tingera di brief kila stop ekap COVID kat ni orang ni ngenda shushim hen roughly mo lada ki brio ki tre prakanta sisi iwe brio prakanta tre kat mitli kon ko le da banle prakon tili lada san thong ki brio ko kasita yo la yo ban ladep kata ka kamram man pun te kinai ko ja inde kini ki am ba ha in physical verification ru te makata I for show ya kan ni ru ni ang pakidiban I report sangi coba pak, man kata yo, nak kita kira itu aja, bempat yo, okay? Baik aja. Kan nomor kira yo ban reach seki, kan nomor kira pendek sekam ban transfer ke kita, berkata. Si sakawai pada ya ketuka BOCW mo. Hitip bayar itu kita register mencim senam ki ongkin asan kita. Yang tak kenal dan kita mereka Building and Other Construction Workers Welfare Board ni kadai ka baru sepak ha board. Nama sim seste. Haman badan kajing sna building kajing sna ek hitam tu sarkat kisim ni betul pesan kontrak kapda box na bentar kita ki labor. Kumbak yo I last ka figure kadam kumbas sispa santu crore kan ka kita sampai. Kadai ka pli labor jing pun ki disep ka kadran ni kita dimjilek claim ro. Mencim senam ki ongkin ay kita ti bala register. Yang mana nak bentar kontrol hajar tam tidak ada transfer. Dan itu bahan tur dan problem dan dibakar kat yo. Dia kata turu ki orang kin verify kin ai sangi wood information shwa ya ka patsan tadi ko guys. Ki orang hana ki dan ki brio ki bakam yo wat laki le day ki member ki balaju. Register number hana bagi tham renew. Tai renewal ide tang sikul tingkat. Handrai pi ngoben nuot ban ai san haja tang na kada ba renew ko tingkat kam na alam. Tinggi dawa naki baki dewan peni ka kanja one time notification. Kabaong bangin wave no e kata renewal last year. It's a special COVID exemption. But kita tiba samla ban euro ban renew last year. Hidai ki member na makla aju register. Kani kesan hajar ka dewan net. Di shu hala ka BOCW ni omong ne. Kadi ka buat badan pisah. Last year kita kibri tiba nang register lima. Tiba peli kami asal ban claim kesan hajar. Undrai Namar kami ka buat kadang kita yang pelat marman, namun tahu ni Islam. Ya baru, jadi bala register macam apa? Kita langsung registration. No, that's it this year kita ni register. But jeng sisa kita ki facilities mo hapo kami ka BOCW dalam apply na bentar ki education loan. Yang fix kami ka puli putih mentah. Bon kalau ini kita asal no ya ki phone mo school. Ki ang yele yun ya siu by school na mabamla hi ban ata ka mobile kini puli. Kadang sabtu ni kalau ang babon kini kita lang nak di belakang saya nak nak school, tinggal tu lekat ke school. Tinggal ni orang ya kita lebar kita register untuk. Balai kita perhat kini, bakin pelat terpisah kita, ya kita bakin nak bansil yang ke school. Ni, lain ada kim solar anta, ada ke mobile, smartphone. Tambah dang lah hiban orang bah still ke school pun orang bakin nong say nak beri dia lagi phone nak school mo. Sikit, ya kan ni ka BOCW ru, ni orang nak mencari juga. Ada benda ka portal, ni. Ada benda ka kerteng. Ngau member, ada benda tu ban page. Atau dan any transfer, ada dengan aju apply, you know. Ki orang ni kan ni ru kita lihat di portal. Kan ni kita masuk bahan, nama kan kita ni kalau ada dan bukan spreadsheet, you know. It's just a matter of making it public and accessible to the public portal.
Hadin kadi kajing keren baro ni ai for serta. Namar ba kampat don kanu solution hangku hamid bangin ong bangihun. Kidang pan for bakin pendak itik kam kijam bani ong pek kani kadi kam pernah saateng sisnam sitek. Nadu mencim senam jing syakila adai bani agarikat. Ti menta jat baki ong to ai for ni menta ini ai for kadu swa ka Independence Day. Kinhak ai ni kidi daily report weekly report kanu mot nakikilay to R1000 kilala physical verification ka bank kala batay biang na em iti silak tam kala po siya na em pisa kihap kata ka portal lele taban book siteng de tibriyo mo na benta ka scroll ba ka BUCW kata lele hap ko abi ni sisi akila kenan ne maladan ni pa ka data ka data sheet adon have to make it public, make it accessible to the public. Tingin pek kaya semua kam Hendrai ko mga ong nirang ku suspend ya gani gani ngati Hendrai baro nangi ni kloy lang ni dan kam larang yo ibang pak kloy kam ini dia yang dan hado lai hajar saungut di brio tiba dang dai ban pa pisa syo dang yo tang nyo spa tingka dang yong ba lara kadai dang lai hajar saungut ta kadon kejing bakla namar hadin bala pen ngi ke detail yang bak itu kibadan akal mapo Meghalaya Rural Bank tang argut hana kibadang yo tang ka partial payment iway din po Southwest ka sales argut na East ka sales ilaya keren baru principal secretary yung ba kani ka data ko dan laki lasi kala nong babakla namar ba yang lagi semua orang suatu bagi pon bagi beriu kiba napo Meghalaya Rural Bank ki kampadyo sa kemudian ako na Meghalaya Rural Bank yo isa kemudian napo Meghalaya Cooperative Apex Bank kampadyo isa mo Meghalaya Cooperative Apex Bank ni yung data show kamu layo lut lani kiha bagi tu kiba lai tuar hajar aspa prakulangut kiba kampadyo mo kata kanun na abanong takada ngas mo banong ba kadon kumbangi yakran kata willful negligence nadu sistem hadu mentah but nakli yang jungi hak baik banbo ya ka sarkar bukan accountable ya kini kikam jong ka sarkar kata mo bagi tayo pa tahok ki betul masuk perhati ngatong ong yung leba ko bisna ya the force of the poor the most vulnerable no lada yaki ngimla ang pun bahok ko kadon dijing depo agar pemberikan juga sarkar. Kami ini baka BOCW, yang ratusan hajar mo kang kila ya ka isa deh. ratusan hajar mo kibriyo kan? Ratusan hajar mo kibriyo ka isa. Tapi yang begini ada verification. Katukan ni mission ba dakulog munur 25 to 30% kibriyo kimpadyo ya isa. Kapag ko lang ba? Kakerteng kepada nahaga list of BOCW baru phone number kami ha. Mo kakerteng kadai kejonga ndang phone itu number baru kadai dejong iwe. Mo tengo ngidon ke jingking bayo kadon ka ghost names lo. Mo ngata kata om ya principal secretary pada even verify bhai kene number ngidon jingking ba kita kadai ka hok kejonga. Dai nani kadai ka hok jingkong ngayo nang mga kadai ka hok jonga kabadai ka hok jonga patang kami yo. Isoko wilayah Kran yang ba mencim-cim dan yang ba ha bahapdan ke jong ngani ka sambon kini duwe ke sindra hawai ke sarkar nang ba kata ka scheme nang ba kata kala dingarap kala pendapat ba banai kata ka hajar sispa ka bang ibabun kijing ko wat pedang ke sitre kami kaliru tinrai bakanumdan kata ka jingdu jingkerman ya babun balang ba em ka belar ka basni gilabu sakawai pada ka demand ne kajing dawa ka jong iya ka sarkar ba mentau snam lelai mencim snam kalong ka ba mentau snam lelai gilajan poisa ukur bangina yakkan singila tepat ka sarkar kan ai jang ya ka income support na ka bantau ni snam dua ka baydai bat kali ka jingwanan chok jong kali ka kam